uthi kwakunendoda ababehlala nakwamama uthi le ndoda ayikho into eyayithi liyenza inganamatheli okuyisikhathi senkosi langa ngaleso sikhathi ingakamqolo uthi le ndoda ayithi bingena emgidini igide nje egujini ngoba ikakhulukazi abantu abafuna ukubuka bagide kude bagide la egujini le ndoda kokuqoqekisele sizoyibuka le ndoda bonke abantu babesondela bezobuka le ndoda ngoba yayinesiko esibi sokuthanda ukubukwa endaweni engafanele la nazareth kusesontweni la sizoqaba indlela yokuthi siye ekhaya akekho umuntu ozobuka omunye ngoba siyalingana ngoba sila le ndoda kwashaya isikhathi sokuba igule kwakuyangaphi enyakatho yayisihambe emhlabeni le ndoda kwaseqoqana amabhasi ngoba umuntu wayedumile kakhulu esontweni kuyingozi nje ukugula esontweni ungabobulwela ukugula esontweni ngoba uma kufika ivunguvungu kufika isikhathi sokuba inkosi ishintshe ibhantshi iningi labantu abaye bephephuka abantu abadumile esontweni bohamba buqalaze emuva ukuthi awu uthi angisadumile kakhulu uthi bonke abantu ababuki mina manje uthi angihlali phambili kungafanele uthi angikhuluma okungafanele esontweni uthi angiphaphe esontweni ngoba nakho ukubukwa kune-maximum point kuhambe kube yisidadada kubana ugcinela le ndawo mhlawumbe ubuthanda ukubuka kuyona isikhathi thina insizwa-ke sesithanda ukubuka amakhosazana kuhambe nawo amakhosazana igcine secileka ukubuka manje sengasekuhle nakuwona manje wena kodwa ufisa ukubukwa yiwo akusekuhle kuwona-ke manje shiya thina kuwona kusekuhle manazaretha kuthiwa le ndoda yayisihambe emhlabeni kuthiwa ayisefika amabhasi kule ndoda bathi balimbi ithuna langambeka bathi balimbile kodwa kuba lomuntu bekhona ihamba iy'nkonzo zonke evunula kahle ngoba labantu abanenkinga bavunula kahle manazaretha bayenza le nto ibe yisidadada uthi omunye baba engihlaziyela nje izinto zesonto uthi olayini bemqheli labayisithupha beqala ugqoke leli sonto bagqoke inkosi yamakhosi kunyazi abantu bokuqala abalandelela bolayini abangemuva emkheleni ngizobona ngisonto engiyishoyo yilabantu abathanda ukubukwa yini usifona awubongi kakhosela wamhlupha umfundisi walensizwana umvangeli nomshumeli walensizwa kodwa umfundisi wayesethi ayi ake nginyenye ngiye enkosini ilanga lamalanga ake ningichazele ngoba lo mntwana ethiwa wagcina insizwa yagcinwa isinqwaqwa nje phezulu sekukhandwa ama-blocks lo muntu esebekwa nje phezulu phela umuntu uma sehambe phambili ayikho into akenza uma befika enkosini ilanga ithi ngamqolo nisho loyo hayi phela loyo besebenzela esiboko loyo ngihambile ngagijima onke amazulu akhona ngangalithole la kodwa ngithe uma ngifika lapho khona abantu besilisa ababuye belale nabanye abantu besilisa ngamfica ephethe khona ngithe futhi uma ngifika esihogweni sabantu abavamisa ukuthanda ukulala namakhosikazi abanye abantu ngamfica ephethe khona uthi loyo mntwana lo ngisho umhlabathi uyamphika mina naye angeke ngikwazi ukubonana ngoba ngimfice endaweni engcole kakhulu thina aboshemazingeni kuleya ndawo ngicela ungisize umthetho ngicela umthetho awuphasana komthetho ngoba kuhle ukulazi ukuthi lapho wabutho na ngoba kwesinye isikhathi abantu basidalela inkingi la embonweni noma la esontweni ngezaso ukuthi abalazi ukuthi ababuthwanani bafuna ukusiphatha kanti sinesikhathi sifikile la kodwa sifike ngicela uLevi 20 verse 13 Levi 20 verse 13 yes uma indodana ilala nowesilisa njengokulala nowesifazana benzile okunengekayo bobabili ababulawe impela incwadi kaNkulunkulu manazaretha iyayiphika le thina njengenhlelo suthi ka23 efuna ukungena ezulwini likaThera akesiwaye amakhosana kancane siyayivuma na incwadi kaNkulunkulu yeBhayibheli uShembe ilanga lamalanga oShembe bebonke bekhona inkosi unyazi lezulu uyayiphika lento ngibuza ukuthi thina njengenhlelo suthi siyayivuma na ka23 asivuma iphika manazaretha sibhekene nenkinga ngoba lento ngisho singene sabathweni
izulu likaShembe akungenwa khona ngokulengana. Amen. Ngisho nganomngane emhlabeni kodwa mase kufanele ungene ezulwini likaShembe umngane wakho uyomshiya. Amen. Ngoba ungahamba nomuntu kanti umuntu wenza ukungcola ngasese ongakwazi. Loyo muntu uyomshiyela emhlabeni ungene ezulwini wakhe. Manje iqiniso kumele likhulumeke noma libe njalo lizwakala ukuthi lithini. Kuba mina ngikwazi ukubuka kusho ukuthini ngoba yabona nje umayeza abantu bobe graduate. Oyona into esizilela ekhaya. Amen. Abanye babantu abobenzele into ebenzwa kulo mcimbi la. Amen. Amen. Ngoba sonke indawo yokusonda. Amen. Ukhuluma iqiniso mana ngayo. Amen. Awungiphule 1822. Ungalali nowesilisa njengokulala nowesifazane. Uyanengeka. Ungalali nesilwane. Ukuzingcolisa ngaso. Lesizwa engifundisa iBhayibheli insizwa engabuthwa nayo. Ngifundisa iBhayibheli ngoba kufanele naye ngangifundisa iBhayibheli futhi ngifundisa iBhayibheli ngoba umthetho lapha ekhaya. Amen. Lapha ekhaya amaNazareth awusukumi umela amaNazareth uma indawo insizwa eziyaziyo ziyazi endawo enkhuluma ngayo ungadlulile kuyona. Amen. Kodwa laba abantu engikhuluma ngabo yonke leyo nto ayikho emqondweni kubo ngoba bajahe ini ukubukwa nokuduma